Sithanda ukubingelelana samukelana njalo kwesinye sesifundo zethu zalona leli kota okuyisifundo sokugcina. Sibonga uNkulunkulu obelathi sitatitsha sizwisisa okunye uNkulunkulu. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami engilabo lapha namhlanje kulabo balibingelele balamukele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani bathandekayo, siyalibingelela lonke kundawana zonke elikuzo. Sisamukelana njalo kulesi sifundo salamhlanje okhumalani umfundisi uJiye Mlilo. Ngiyalibingelela balaleli lababukeli, sibonga ukuhlangana njalo kulesi sifundo olibingelelayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu uJesu. Okhulumayo uMrs N Mpofu, sizathatha leli thuba kubana sibe lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona ukubana sifunde izwi lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele ngcono amaqiniso aselizwini lakho. Ngawona lawo maqiniso bese silungela ukuza kwakho sokusondele kangaka. Phathisa abalaleli, uphathise lababukeli, ubusuphathisa lathi. Senzele kahle nxa siza kufunda izwi lakho, usinike isibusiso. Ngelihle igama lenkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga izihlobo zami, sisamukelana kusona lesi isifundo. Sengitshilo ukubana isifundo sokugcina kulona leli kota. Lapho esikhangela khona ithabanekeli likaNkulunkulu, ithabanekeli likaThixo. Umfundisi Mlilo, usincedise nxa sikhuluma ngethabanekeli sabe sikhuluma ngani? Sikhuluma ngendawo ehloniphekayo yobukhona bukaNkulunkulu. Nxa sikhangela ithabanekeli futhi indawo eyinziki esithi ngesilungu yisenta yokukhonza uNkulunkulu. Nxa sikhala ngethabanekeli sikhangela indawo elenkazimulo eveza ubukhona bukaJehova, ithenti lokuhlangana. Ithenti lokuhlangana. Nxa nisizwa amazwi lokho aphinda yilapho kulobukhona bukaJehova. Yes. Khona ungakwengezelela umfundisi Khumalo kulapho? Engakutsho ukuthi yindawo lapho abako-Israyeli uNkulunkulu wayebalaye khona ukuthi benzele khona iminikelo nemihlatshelo ngendlela uNkulunkulu ayelaye ngayo. Kwakusenzakala imihlatshelo yansuku ngensuku, kube sosuba khona njalo inkonzo yosuku lunye ngomnyaka kanye ngomnyaka. So ithabanikele yayindawo leyo, so yayigoqela zonke lezo zinto. All right. Yikho kwakusenziwa khona inkonzo zonke. So ithabanekeli lalimelani ku-Israyeli? Lalimela ubudlelwano uNkulunkulu ayesiba labo labantu abakhe. Ungananzelela uzathola ukuthi uNkulunkulu isikhathi ngesikhathi udinga ubana abe lobudlelwano lezidalwa zakhe. Kunjani? Ziphile kunye naye. Uzabona nxa sesiyaphusha lesi sifundo salamhlanje siyazivezela ukuthi ngemva kwesono, kombuso wesono, andikathi sikhangele uIsrayeli ekhulula eGibhithe, ebugqini beGibhithe. Sesiyangena kuthabanekeli leli kungukuthi siba labantu bakhe kathesi full time. Ngenxa sesiyangena ekuphethweni kwesono, sesiyagcina isifundo sethu, sizabona siyahlangana le ndaba le kuSambuku 21 lapho uNkulunkulu esesiyaphila phakathi kwabo. Ethina ngiza kuphila phakathi kwabantu bami, babe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu kanjani wabo, kuza kuba lathi. So indaba eqhakathekileyo ngoNkulunkulu labantu bakhe. Kufana lokuthi uzalo kaJesu Kristu ethenjiswa uEmmanuel, uNkulunkulu ebantwini. So yindaba eqhakathekile ithabanekeli. Uzananzela futhi ngakayiphusha lapho ukuthi
kwakuvele kwaba njalo isono singakangeni. uNkulunkulu wayehlangana labantu from khathi ngezikhathi. Kanti isono sangena saletha ukwesaba enhliziyweni zikabani zika-Adamu. Babaleka bayacatsha ngenxa yokwesaba. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi ulokhu esakhangela ubana abe labantu bakhe, uthatha inyathelo lokuqala lokuzisondeza emuntwini emdinga, Adamu ungaphi? Namhlanje uJehova lokhu esidinga sengaphi? All right. I think kuyezwakala manje. Bengingangezelela ngithi konke lokhu makuporo kukhomba uJesu. Sinanzelela ukuthi ithabanikeli kwakuyindlela elula esivezelayo ukuthi uNkulunkulu udila njani lesono. Nxa umuntu esesuke kuNkulunkulu, ithabanikeli lisivezela indlela yokubuyela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kakhulu. Ngicela sibalele indinyana yethu okwaziwa ngekhanda u-Exodus 40 verse 34 lo verse 38. Verse 34. Ngakho iyezi lagubuzela ithente lokuhlanganela, wathi inkazimulo kaJehova yagcwala ithabanikeli. Verse 38. Ngakho iyezi likaJehova lalisiba phezu kwethabanikeli emini, kuthi ebusuku kube lomlilo eyezini. Bebona bonke abendlu yako-Israyeli ekuhambeni kwabo konke. Right, nansi ivesi le. Sitholani kuvesi yona le okuthathekisayo ukuhambelana esiza kuthinta namhlanje. Yebo mfundisi Khumalo. Kukundinyana lapho engikutholayo ukuthi uNkulunkulu wahlala labo kunjani ngoba sizwa kuthiwa emini wayebonakala ngeyezi, ebusuku wayebonakala ngensika yomlilo. Njalo nxa uyikhangela laphana iyaveza between uverse 37 yena ngasingambalanga laphana ukhuluma ngokuthi iyezi lalibagayida lapho lalisukuma labo babenjani basukuma kumele basukume lapho lalisima khona labo kwamele banjani kwamele bame khona lapha. Kuveza ke ukuthi uNkulunkulu nguye wayelida, nguye wayethungamela uhambo ababe phakathi kwalo. Phezu kwalokho uKhumalo akukhulumayo, ngayibala maybe elilodwa bamabili. Iyezi lomlilo siza kufunda nxa sijula ngesifundo sethu ukuthi kwakukhomba ukuthi bengathandabuzi ubukhona bukaNkulunkulu. Nxa wawubona iyezi, nxa wawubona umlilo, ukhona uNkulunkulu lapha. Awuthandabuzi. So lalilawula ubukhona bukaNkulunkulu. So ngeyezi uNkulunkulu waye ethabanikeli lakhe, wayelabo, wayehamba labo. Hayi, siyabonga kakhulu. Lalimemezela ubukhona bakhe kakhulu. Yezwa Mandlo. Indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda lenxa sifunda singakhangela phezulu sithola umsebenzi wokwakhiwa kwethabanikeli usuphelile. uNkulunkulu ebeseziveza ukwamukela, ukuzinikela lokudela lokusebenza kwabantu ababhubhayo, ebesetshengisa iapproval yakhe ngokuba khona kweyezi leli. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu balaleli lababukeli unguNkulunkulu onanzelelayo, lanxa singabantu ababhubhayo uyahlonipha ukusebenza kwethu ebeseveza ngobukhona bakhe, njengalapha wabonakala eveza ukuthi is approving. Kakhulu. Siyabonga. Sikhangele indaba le ye esinayo namhlanje ethabanikeli. Sikhangele indaba yeSabatha. ISabatha lingena njani kundaba yethabanikeli? ISabatha lenkosi. Sesikhulumile ngenkosi le eyayihlala ihamba ilapho. Indaba yeSabatha siyayibona kuGenesis 2 ivesi 1 isiya ku3. uNkulunkulu eliphawula elibeka eceleni ephumula ngalo eseqedile konke ayefuna ukukwenza. Kanti iSabatha limele ligcinwe ngoba umbuzo lo kulabantu abathi bona iSabatha ngelamaJuda. Ababethena no amaJuda futhi lawo aqala bana ahlangane leSabatha
eSinayi. Right. UGenesis chapter 2 osumbalisile uyaveza ukuthi amaJuda engakabi khona emva kwendalo uNkulunkulu eqeda ukudala izulu nomhlaba. Alright. Isabatha lahle laphiwa abantu okusobala ukuthi isabatha kaSulu amaJuda yelabantu bonke. Elabantu bonke. Yes. Bengakafika eSinayi kuyini okunye okwenzakalayo kusikhombayo ukuthi isabatha laligcinwa vele? Nxa sikhangela ku-Exodus laphana. Yes. Exodus chapter 16. Yes. 22 kusiya ku-29. Okay. uNkulunkulu waye eveza ukuqakatheka kwesabatha ukuthi khona hayi besendleleni uNkulunkulu uyabehlisela imana. Uyatsho ukuthi khona 6 days lizahamba linjani liyibutha imana lidonke. Ngosuku lwesithupha izakuna ibe kabili. Yes. Yes, ukwenzela ukuthi libuthele lesabatha. Ngesabatha yayingabuyi. Kuveza ukuthi ke uNkulunkulu ke wayefuna ukubafundisa ukuthi khona usuku lwesabatha luqakathekile, imana wayengayinisi ngosuku lwangesabatha. Futhi njalo sitsho uKhumalo. Bese chapter 16 akaqaleli uchapter 20. Ngiyoqalayo. Right. Chapter 20 kulapho esiphiwa khona imithetho elithumi. Bese ukukhunjuzwa ngesabatha. So akutshoyo kuveza ukuthi vele awuqaleli isabatha kaliqaleli ngomthetho eSinayi. Uqala ngapha phambili leSinayi bengakanjani ungakaphiwa lo mthetho bengakafika kuleyo ndawo kuleso sigaba. Okutshoyo ukuthi amazwi vele asetshenziswayo emthethweni ngawukukhumbuza. Athi wokhumbula ukhumbula into vele onjani? Yes. Yes. Manje ungakhangela chapter 35 iverse 1 usiya ku3 ususichazela okutholayo khonapho. uMosi wabuthanisa isizwe sonke sako-Israyeli wathi kuso, lokhu yikho uJehova alilaye ukuba likwenze. Okwezinsuku eziyisithupha lizaqhuba imisebenzi, kodwa usuku lwesikhombisa luzakuba lusuku lwenu olungcwele, isabatha lokuphumula kuJehova. Loba ngubani ozakwenza umsebenzi ngalolo suku kuzamele abulawe. Lingabasi umlilo loba kungaphi elihlala khona ngosuku lwesabatha. Right. Sitholani kakhulu lapha ikakhulu mayelana ngokwakhiwa kwethabanekeli. Maybe singaqala lapho ukuthi isabatha lesikhumbuzani. Yeah. Isabatha lesikhumbuza phose izinto ezintathu. Right. Okokuqala amandla okudala. Kunjalo lamandla okudala ibese liletha njana esanda kuyibala levesi ibese liletha isigaba sesibili imisebenzi yokusindiswa kwabantu. Okwesithathu ukubana abantu ngesabatha kumele ingqondo zabo zonke zikhangele kuNkulunkulu onguye ophila phakathi kwabo. Njalo sikhuluma ngethabanikela ke lapho sokuhlangana khona ke isabatha lethabanikela ke konke kufocus kumbe kukhangela entweni eyodwa obukhona bukaNkulunkulu. Awusoze ngesabatha kumele ingqondo zakho zihlambuluke kuyo yonke into yemisebenzi yazonke insuku, izikwerede okucabanga ngani emsebenzini yakho kumele ukufake eceleni. Ngesabatha uphelele ube sebukhona bukaNkulunkulu uthi thabanekile loNkulunkulu. Kakhulu. Ukungezelela lapho umfundisi akhuluma khona. Sinanzelela ukuthi lapha sithola isifundo kakhulu esiqondane labafundisi bevangeli ukanti labalengxenye emsebenzini kaNkulunkulu. Kulezinye izikhathi maforo esibamba buyekethe isabatha kumbe esiyekethisayo kumbe lapho esizikhohlisa khona ukuthi ngizathi ngile campu ngiyethenga izinto ngesabatha ngithi ngoba kuyingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa sithola ukuthi ngitsho lekwakhiweni kwethabanikeli isabatha kwakumele ligcinwe lathi ekusebenzeni kwethu kasilinanzelele nini isabatha singayekethisi ukuthi hayi ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu. Kakhulu.
isabatha ngomunye umthetho kaJehova akadlali ngalo uJehova isabatha. Angithi phela siyabonga la kwemfundisi Mlilo ukusiqambela lezi zinto esizitholayo ngesabatha. Omnyolobayo uthi yena nxa kwakuke ngagcinwa isabatha, ngabe kwagcinwa isabatha ngendlela okumele kugcinwe ngayo, ngabe akula muntu ongakholwayo kuNkulunkulu abawathi ngama-atheist, ngoba isabatha liyakutshela ukuthi ukhona owadalayo izulu. Yikho umlomo wethu esifundo salamhlanje esinika izinto ezinhlanu ezifakaza khonokho kutshoyo. Okokuqala ku-Old Testament isabatha liyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu ungumdali. Okwesibili liyasikhumbuza ukuthi lanxa engumdali isono sesingenile umsindisi uza kubuya, uMesiya uza kubuya. Okwesithathu kuyasiveza ukuthi nxa esebuya uzawumisa umbuso wakhe, wona lo wahluthunwa nguSathane kuGenesis chapter 3, uzawumisa njalo umbuso wakhe. Usindiso luzakuza ngenkosi yethu. Ubalile lapha ukuthi oyephula isabatha asebenze ngalo kumele abulawe. Lapha kimi kungikhumbuza kulo mlobi uyasiveza ukuthi yena uNkulunkulu ekugcina kwakho konke uzakwahlulela. uNkulunkulu ongumahluleli omkhulu ekugcina kwakho konke. Into ezinhlanu zona ezi ziyavela kwesabatha. Ziqhathe kakhulu. Mfundisi Khumalo, kule ndaba leyi eyokuthi babathi bona amaJuda anizasithi amaJuda ayigcina isabatha. Kodwa kuthiwa isabatha yilo laligcine amaJuda, yilo laligcina isizwe samaJuda. Kuyini kumbe esikutholayo kumbe esikufundayo ngaba sembalini lakhathesi okusincedayo ngokugcinwa kwesabatha esingathi ngama benefits okugcina isabatha? Siyabonga. Ungakhangela uIsaiah ngo58 verse 13 to 14. Actually uNkulunkulu uyakuveza ngomlomo kaIsaiah. Isaiah ngo58 uyaveza ukuthi alubana uzagcina isabatha, ungalephuli, ungenzi intando yakho ngosuku lwami olungcwele, ulibize ngokuthi isabatha liyintokozo. Aqhubeke uNkulunkulu ekhuluma laphana abesesithi verse 14, lapho ke uzathola intokozo kuThixo. Njalo ngizakukhweza emiqolweni yelizwe, ngikwenze udle ilifa likayihlo uJakobe, umlomo kaThixo usukhulumile. So sinanzelela ukuthi ungakhangela amaJuda indlela umlimi ababusisa ngayo, wabathungamela ngenxa yokugcina isabatha. So isabatha yilo elalibagcinile kunjani, not ukuthi bona yibo ababeligcinile such isabatha. Bona isabatha ngokuligcina, bona ngokulihlonipha, uNkulunkulu wabenzela izinto eziningi, wabanqobela izimpi ngokugcina isabatha, wabathuthukisa empilweni. Even namhlanje ungakhangela amaJuda abagcina isabatha uNkulunkulu ulokhu ebabusisile kunjani. So even lathi uNkulunkulu ukugcina isabatha health wise, ngoba 6 days umuntu nxa umlimi engasamphanga ukuthi phumula, umuntu uzasebenza throughout alimali. Kodwa uNkulunkulu uthi 6 days sebenza, kodwa ngosuku lwesikhombisa phumula. Kuyancedisa futhi empilweni khona lokho ukuthi ureflect futhi okwenzileyo uphinde ureflect ngobani, ngoNkulunkulu. There are a lot of ama benefits akhona ngokuphumula khona ngokwakho physically and spiritually. Kakhulu angithi there. So asikeni silandele imithetho kaJehova, umlayezo yakhe singaligcina babukeli labalaleli, asisoke sifane, sizaba ngamaKristu angcono kakhulu. Ngifuna ukwengeza kulokho ukuthi besides umfundisi ukhuluma kahle, awufika athi sengqondweni zami ukuthi yena ngesabatha mina ngiyabe ngigijima ngisiya emsebenzini wami, umaforo la simulinye la ugijima kwakhe ikhampani iviki ngeviki, phakathi kweviki ngesuku eziyisithupha. Kodwa isabatha liyakwazi ukubona lisibuthe njengemoli, sike khonze sindawonye, sisingqondo yinye. Ungacabangi ngezipikili zakho hamba uzikhanda ngale, ungacabangi ngemekheniki yakho, ungacabangi ngokuyathi
sonke sike sibe munye kwaphana ngokunye kusincedisa futhi ngesabatha ukusibutha njengezwe ndawonye. Yes, kakhulu. Sike sikhangele indaba, sesikhangele isabatha. Ake sikhangele indaba yeminikelo lapha. Anti sikhuluma ngoJehova ubukhona bakhe. Yes, ungakhangela uExodus 35. Khangelela lapha mandlo sisuke kuverse ngu4 sisiya ku7. Verse 4. Ekhuluma lesizwe sonke sako-Israyeli uMose wathi, lokhu yikho uJehova athe akwenziwe. Kulokho elilakho khiphani umnikelo kaJehova. Akuthi wonke ozimiseleyo ukuletha kuJehova umnikelo wegolide, isiliva kanye lethusi. Sicine kubani? 7. Intambo eziluhlaza, eziyibubende kanye lezibomvu, lelembu elicwelekileyo, uboya bembuzi, izikhumba zenqama eziphendulwe ngomphendulo obomvu kanye lezikhumba zezinyamazana zolwandle, izigodo zezihlahla zom'akhakhiya. Right. Kunengi lapha ngemakhaya singabala ku35 verse ngu4 sesefika ku36 verse ngu7. Ukakhathesi kuyini izifundo eziqhakathekileyo esizitholayo lapha ngokwakhiwa ikakhulu kwethempeli? Lapha kuyacelwa iminikelo. Kuyini uNkulunkulu akucelayo ebantwini? Bakuthatha laba ngabantu abasenkangala. Yeah, bakuthethe ngaphi konke lokhu uNkulunkulu akufunayo ukuthi kuye kwakhiwa? Yes. Mina ngasukela lapha ekutheni kubalalela ababukeli sikhulume ngethabanikelo. Ungaqalisa vele uqaliseni ku-Exodus 25:8 uNkulunkulu ukuthi kabangakheli ithabanikele ukuze nginjani ngihlale phakathi kwabo. Right. Sasesinanzelela ukuthi ithabanikele lisifundisa amaqiniso amakhulu. Yes. AweBhayibheli njalo lamaqiniso amakhulu ngoJesu, amaqiniso amakhulu ngesiKristu sethu. Khathesi njengoba sikhuluma ngesabatha ukuthi nxa sikhangela ithabanikele, isabatha selingena indaba yokuphumula ukuba kupresence kaNkulunkulu ngesabatha. uNkulunkulu uvele uba ngethabanikele uba phakathi kwethu. Now nxa sesifika ke ekutheni lakhiwe ithabanikele lakhona yena lothe abangakhele. Now uMoses sekhuluma ukuthi ke khiphani elilakho ukuze kwakhiwe ini ithabanikele. So sinanzela ukuthi uNkulunkulu wayebavele babusisile nxa babephuma eGibhithe abantwana bakaIsrayeli wathi kabathathe kabacele kumaGibhithe bathola ogolide everything. Now sebephambili ngalo uNkulunkulu sesithi okay khiphani kulokho elilakho. So kuyasifundisa ke laphana indaba yomnikelo ukuthi uNkulunkulu akaceli lutho angakuphanga lona. Hayi, uNkulunkulu ucela kukhona lokho akunike khona, uthi khona kulomnikelo ngoba ivesi ithe kulokho elilakho khiphani umnikelo wenkosi. So kukhona lokho oyabukuphiwe oyabukubusisiwe kulomnikelo wenkosi. Kakhulu. Then okwesibili kuthiwe khona kuye wonke onjani ozimiseleyo, kuye wonke ovumayo. So lanxa uNkulunkulu esithi siulethe lumnikelo ngasibambe ngamandla ukuthi ovumayo, willingness, a willing heart. All right. Sibe sibona ke khonapho ukuthi laba bantu banikela ngenhliziyo ezivumayo. Right. Futhi okwenza banika ngenhliziyo ezivumayo lo muntu wethu ukufakela lapha ukuthi okunye kwangikhona kwabe kunanzelela umusa kaMlimu ukuthi bakhiphe ngaphi. Right. Thina nxa sinanzelela umusa kaMlimu ukuthi sikhiphe ngaphi, lenhliziyo zethu zizabalula bana sinikele. Sebenze njalo futhi okunye bananzelela ukuthi lamandla kaNkulunkulu okuthungamela kwabenza banikela. Okuhle kakhulu esidimana siyakukopa nxa sisenza sisebenza sakhe indlu kaNkulunkulu ngumoya wonalo onjengoweIsrayeli ukuthi banikela. uMoses wathi wo sekunjani sekwanele. Kambe empilweni namhlanje sinikela ngenhliziyo ezivumayo yini? Sinikela singakotshozwa yini?
kambe ingamiswa yini iminika ukuthi sekwanele. Kuyini okwenza amachechi ethu ahlale indawo eziningi engaphili masinya. uNkulunkulu asisize ukuze bathandekayo sinanzebona uNkulunkulu usikhiphe endaweni enjani inhliziyo zethu zibe ngezivuma bona senze umsebenzi kaMlimi. Ukuchaya khonapho mfundisi esimikhona sibili ukuthi hayi inhliziyo kazivume senelise ukunikela ugcwale kuphuphume manje. Bengithathekiswa yipoint ayilethile ukuthi okwenza laba abantu bathulula kwakuyikunanzelela lokho abakwenzele uNkulunkulu. Yes, ngicabanga ukuthi yikho sibili okwakubafuqa ukuthi banikele in abundance. Ukuthi kwesinye isikhathi engxenye okwenza kube lobunzima mfundisi Mlilo, abantu basuka bakhangela ukuthi hayi umfundisi uMlilo nguye othe asinikeleni, bakhangela ukuthi uelder othize nguye othe asinikeleni. Abantu engxesuka silahlekelwe yi-bigger picture yokuthi uNkulunkulu onguye othi kasinjani kasinikelele emuntwini, kasinikelele project kodwa sinikela kubani? kuNkulunkulu, kulokho asenzele khona thina futhi efuna ukuthi abe lathi. Right, hayi kakhulu. Yes. Okunye kunanzelela ungakhangela ngendlela ithabanikeli elakhiwa ngayo. Ungafunda kuthiwa less than 6 months laseliphelile ngoba abantu ba-cooperate. Ungakhangela usukela emuva ngicabangela ukuthi laba bantu baveza ukuthi bathanda uNkulunkulu ukudlula bona. Banikela ngezinto ezinye ezazingezabo. Baqeda lapho basebenza ndawonye. Asiza ukuthi kwasebenza umuntu oyedwa, omunye waletha lokho, omunye waletha lokho. Lathi amachechi ethu balaleli lababukeli nxa singasebenza ndawonye ulethe khona lokho olakho, uNkulunkulu uyagcwalisa ngesibusiso sakhe. Kuthiwa isibusiso sikaNkulunkulu esomoya wakhe saba khona, abantu basebenza ngobuciko obukhulu, skilled workmanship. Wakungaphonga udodwa kuphela. So entweni zikaMlimi siyenza izinto ngezinga eliphezulu. Hayi khona ukuthi hayi ngufaka kuphela khona bha ku right kunjalo. Ngoba lu verse 32 ku-chapter 35 yona le sifitizela indaba oyikhulumayo yobuciko ukuthi wayenza baba lobuciko lo mbani. Verse 30. Ngalokho uMose wathi kwabako-Israyeli, khangelani uJehova usekhethe uBhezaleli indodana ka-Uri indodana kaHuri owesizwe sikaJuda, njalo usemgcwalise ngomoya kaNkulunkulu ngobuciko ukuqedisisa kanye lolwazi ekwenzeni yonke imisebenzi yobungcitshi, ukuba adwebe ngobungcitshi isimo sezinto ezizabazwa ngegolide, ngesiliva kanye lethusi. Nazi into engidathekisa yena ukuthi wagcwaliswa ngumoya okubana adwebe asoskili kuphela kodwa kulobudlelwano bukamoya njani oyingcwele. So ukubaleni kwakhe lapha kungifundisa ukuthi ayisozipho kuphela ezempahla ezidingakala emsebenzini kaNkulunkulu, kudinga ukuthi lezandla zami ziyebamba ziwenze umsebenzi. Kufuna imali yami, impahla zami, lami ngokwami. Okuthatha impahla kuyathatha impahla, okuthatha ukubamba ngezandla uthatha ini ukubamba ngezandla. Lokho kuya kimi futhi kungifuqela kundaba kamoya, kuzipho zikamoya engcwele. Ebandleni kumele sinanzelele, sifunde izipho zethu, sisebenze ngezipho uNkulunkulu njani asinike zona. Lapha uthi uNkulunkulu wamnika isipho, izipho asinike zona ngezokuthi ziphakamise umsebenzi wakhe, ngesokuchumayela yini, ngesokufundisa yini, ngesokuvangeli yini. Lezo zipho siziphelele lowo msebenzi. Zisakhona yini izipho lezi kulezi insuku mfundisi Khumalo? Umoya engcwele wagcina khona ngale ndulo ngensuku zePentecost ulokhe enikeza yini abantu izipho? Sihleli phezu kwazo, silazo kumbe sina? Mina into engithathekisayo lapha ukuthi sizwa umoya oyingcwele ethintwa lapha ekwakhiweni kwani kwethabanikele. Kulezinto eziningi ezibuye engqondweni yami. Kakhulu uzananzela ukuthi abantu phandle ngala abaningi
uzozwa hayi umoya oyingcwele sihlangana laye kuTestament elitsha kwesikhathi uzothi hayi ngamandla kaNkulunkulu umoya oyingcwele but lapha sinanzelela ukuthi umoya oyingcwele uNkulunkulu wayegayida ukuthi kumele udwebe kumele udwebe ama-measurement la kuyese ngikubona sithi for sure umsebenzi wakhe kwethempeli wethabanikeli wawuqakathekile ngoba kwakumele balakhe ngendlela yalokhu uMoses ayetshengiswe ngayo so definitely kwakudingakala ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe ngomoya oyingcwele abe khona abone ukuthi kabenzi into eseceleni ngiyese ngizama ukuthi umoya oyingcwele lakhathi esuleke khona njalo enika abantu izipho izipho lezi njengoba nekhuluma imfundisi lapha ngezokuthi kuphakamisa umsebenzi kakhulu laba ababili ababekhethiwe babengakhethelwanga ukuthi izipho lezi zibe ngezabo for ukuthi babonakale bona babekhethelwe ukuthi benze umsebenzi so uhlupho lukhona kathesi ukuthi siyaretha ukuthi hayi enxa isipho lesi umbe sokuchumayela umbe ngesani yizo eziqhakathekileyo uthola ukuthi abantu sebekhangele khona phana umuntu useyekela lokhu umlimi amphe khona ngoba the moment ukuyekela khonokho wena umlimi akuphe khona ususafisa umsebenzi ngoba akakho umuntu ozakwenza ophiwe khona lokho yes sonke sikhangelelwe ukuthi senze ingxenye ungazideleli kuyadingakala ukuthi ungene endaweni yakho singakhangela indaba eku-36 ivesi ngo-8 sisiya ku-9 sike sikhangele ukwakhiwa kwethabanikeli uthi umlimi izinto azinanzelelayo izinto ezinjani uvesi ngo-8 lo-9 wonke amadoda alobungcwethi phakathi kwabasebenzayo akha ithabanikeli ngamakhetheni ali-10 enziwe ngelembu eliphothwe kuhle ngentambo eluhlaza eyibubende kanye lebomvu lececiswe ngamakherubhu kungumsebenzi wobungcitshi wonke amakhetheni ayelingana ubude bawo buzingalo ezingama-22 kuthi ububanzi bezingalo ezine babambanisa elinye ngalinye lamakhetheni amahlanu benza njalo lakwamanye amahlanu right ngemakhaya singakhangela uchapter 36 sisukele kuvesi ngo-8 sisiyafika ku-39 ivesi chapter 39 verse ngo-31 lapha kule information eningi yokuthi vele ithabanikeli lalimele lakhiwe ngayiphi indlela umbuzo sihlayo ukuthi uNkulunkulu esemkhonzayo yindaba edingisisa lokuthi isilinganiso kube kangaka kufakwa ikhetheni elingaka elilombala ongaka kungani uJehova isizathu uNkulunkulu esithonjana siqale ekuqaleni sathana ithabanikela ukhumalo otshonjana wathana lesifundisa amaqiniso wonke njani nxa sokumele eselayezela lapho kuthena alethi simemeza ukuthi kumele benze bananzele abesilungu bathana amadetail wonke bafake konke omele banjani bakufake amaqiniso wonke esikhuluma ngawo lapha ithabanikela likhuluma ngoJesu Kristu losindiso labantu amalembu wonke esiwabalwa laphana itafula yeshubread nguJesu i-lampstand yes isibane lesana amabhesi nakho konke amanzi konke kuletha isifundo ngoJesu ozosetshenziswa abantu ebukhoneni bakhe la so nxa kumele kukhulume ngendaba yosizo umuntu akusamelanga ukuthi kube lokwengezwa kumuntu yangikhona yonke ihambe yes ukuthi ngeyindlela ngamafitshane khumalo ingathi mina sisindiswa ngokupheleleyo so indaba yonke lapha amadithela amemezela ukuthi yonke into kumele ibe ngepheleleyo Galatia 4:4 uthi sesiphele isikhathi Jesu njani weza uveza amaditheli wonke okumele kwenzakale ngakho kakhulu mina ngibona itaranesi kaNkulunkulu uNkulunkulu ekudileni lesono izidara wazidara uJesu lenge esiphambaneni so ngibona uNkulunkulu ongafuna ama shortcut ukuthi nxa kumele kwenziwe ngalindlela kumele kwenziwe ngalindlela nxa kumele kwenziwe ngalindlela
so kuveza indlela uNkulunkulu vele isono asikhangela ngayo ukuthi isono asilama shortcut xa kumele sisuke empilweni yomuntu kumele sisuke uyasizonda isono. That's why uNkulunkulu wakhangela all the details nokuthi uJesu nxa nje bona sikhuluma ukuthi ithabanekele okuningi kwakukhomba uJesu uJesu kwakumele ukuthi ahambe ngendlela yona leyo elotshwe ngaphi eBhayibhelini kungabi lama shortcut. Ikubona ukuthi even esiphambanweni kwagcwaliseka izinto eziningi ezazibhalwe ngabaprofeti ngoJesu ukuthi ithambo lakhe soze liqamuke into zonke lezana so zahamba njengoba zinjalo kungabi khona okuzatsha eceleni ngoba kwakumele kube nguye kanye uJesu. Manje labafundisi bami kulezi zinto ezine esizitholayo laphana esizifundayo ikakhulu ngethabanekele esasikufunda kumbe injongo yethabanekele singaziqamba lezo zinto esizitholayo laphana. Sikhangela indlela uNkulunkulu azonda ngayo isono. Right. Into yokuqala nale. Yes. uNkulunkulu uyasizonda isono. Uyasinyanya iligama libafake lapha. Yes. Kodwa okwesibili esenyanya isono uyazithanda izoni. Yes. Alright. Abesedinga ke indlela yokusindisa abantu abaphendukayo. Alright. Lo sawufuna ukuthi abangene la. Bese sithola njalo futhi isiphetho sabantu ababi abalela esonweni. Alright. Bese khangela ke isiqiniselo sekusasa yethu kungasela bubi bonke emhlabeni. Yikho nje mina ekugcineni sizananza ukuthi sisakusambulo chapter 21. Yes. Isono kungasekho izinyembezi lokukhala lokufa lakho konke. Right. Kakhulu. Yeah. Lokuthola lapha hayi mbona ngani usekusummarize laphana umfundisi kakhulu nxa sesikhangela ama services right i-daily services the yearly services kukhava konke khona ukukhana ukuthi umlimi usilungiselele i-future engcono ngoba nxa kwakusiba khona i-day of atonement yona lana eyayisiba kanye ngomnyaka wawunanzelela ukuthi isono sasisuswa complete ngaphi Israel nxa evuma izono zakhe laphana umpriest esendaweni engcwele esenzele indlela yokubuyisana ethatha ke igazi lelana lembuzi yenkosi esenza konke lokhana aqeda apho nxa esephuma esethwele izono lezana sesiya embuzini yesesulelo imbuzi kaAzazeli ibisisuka ikhanjiswe ngamadoda lamandla isiya khona lenkangala so kwakubanika ke ithemba oIsrael ukuthi khona yonke into isilungisisiwe so lathi nxa sesiyikhangelisa njalo so kusinika ithemba ngokuthi ekucineni kwakho konke izinto uJesu uzilungisile njalo ezilungisile esiphambanweni sizaba lekusasa enhle singala sibambelele kubani kuye uJesu futhi engikuthandela lapha so engikuthandela lapha ukuthi umpriest antu wayengena kanye ngomnyaka kusisifa lo msebenzi wenziwa njalo ukhulumile zonke insuku nxa ngiwonile sesiyavuma izono zami uKristu emva kokufa wakhe kathese wenza ingxenye imisebenzi yaleyo mibili. Alright. Yes. Nxa ngiwone kathese ngivuma isono sami usami ubana ngizuze kuhlanjululwa isono sami but ekucineni konke uza kuletha khokho usenzakala kanye ngomnyaka ungene endaweni engcele futhi at the same time njengompriest ngegazi lakhe ubana aphelelise umbuso wesono complete wenza into ezingu-2 kakhulu ufuna ukwengeza manje hayi bengengeza khonapho ukuthi singakhangela indaba leyi khathesi nxa uJesu esendaweni engcwele usenzela umsebenzi omkhulu kakhulu ukubana silungisise ubudlelwano bakhe lathi ungananzelela maforo kathesi thina simlandela ngokukholwa ukuthi lapho engithenga hamba khona nganyathela kubi ngiyavuma uNkulunkulu ebesengithethelela bese ngiyekela khona lokho engikwenzayo ukuthi ekucineni yikho lapho sizabona khona ukuthi uNkulunkulu indaba yesono esehlukanisa laye ukwenzile konke ukuthi sisindiseke so thina sidinga ukuthi sisebenzisane ndawonye loNkulunkulu esendaweni engcwele uJesu sihamba laye okunye futhi sikuthintilela phana ukuthi uNkulunkulu
wayengavuma ukuthi uMose atshintshe iplani a-edele kumbe a-separate. Khona lokho kwakuzaphambanisa icebo losindiso eliqakatheke kangaka kithi layo. Ungakhangela indaba yesanctuary Maforo kunengi izimvu ebezingakufunda, kodwa leli liqiniso la kulesi sikhathi elimumethe ukufa lokuphila kwethu. Nxa sizwisisa sizaphila, nxa singazwisisi sizakufa. Imagine ukuthi kuphambaniseke kancane. Half truth is not truth. Hey, kulamandla lokho. Kuqakathekile bakithi ukuthi kulesi sikhathi sitatiche ngokwethabanekele. Ake sikhangele uExodus 40. Silamavesi ambalwa lapha uzasukela u1 usiya ku38. Asikwabala wonke lawo khathesi. Okwamanje ngizacela usibalele u7 usiya ku9 bese sikhangela ukuthi kuyini esikufundayo lapha mfundisi Khumalo ikakhulu kuma verses la ku1 usiya ku38 sizabala u7 kusiya ku9 okwakhathesi. Beka umkolo endaweni okuza kuthi ngapha lithente lokuhlanganela kuthi ngale kube lialtari ube usuthela amanzi kuwo. Lungisa iguma eliugombolozeleyo ubusufaka ikhetheni esangweni leguma. Thatha amafutha okugcobela abantu abakhethiweyo ezikhundleni ugcobe ngawo ithabanikeli lakho konke okukilo ulihlanganisele kanye lezimpahla zalo ngalokho liza kuba ngcwele. Right. Khangela verse 33 mfundisi Khumalo ubusisincedisa lapha esikutholayo lapha. Ngakho uMose walungisa iguma elihonqolozele ithabanikeli le-altari waselengisa ikhetheni esangweni leguma kwaba yikho ukuqeda kukaMose umsebenzi. Right. Konke lapha phakathi kulamavesi asichazelayo ukuthi ithabanikeli lalilungise ngayiphi indlela. Yebo. So lapha nginanzelela ukumiswa kwalo ithabanikeli. Yes. Sekwenziwe konke kwabazwa okubazwayo. Umlimi semtshela ukuthi sokumele anjani alimise ukugcotshwa kwalo. Inauguration yalo. Then nxa sesekucineni kuvesi 34 kusiya ku38 ngale sokukhulunywa ke ngepresence kabani kaNkulunkulu esebonakala. But nxa sikhangele ekuqaliseni khonapho sinanzelela ukuthi kulezinto ezinye sizifundayo. For example nxa sikhangela ukuthi ufaka amanzi laphana kwenzela ukuthi abapriest bebe begeza each and every time nxa bengena kufanele bageze izandla, right? Bageze inyawo zabo. Beza kwenza umsebenzi lo. Ngezinye izifundo sizithola umlimi udinga vele ukuthi sihlambuluke nxa sisiza phambi kwakhe. Ekuhambeni siyanyathela izinto ezingayisizo, so that's why kwakumele bageze even izinyawo zabo. Na kukhomba uJesu onguye ongamanzi okuphila onguye osihlambululayo. Okunye ekundithathekisile kakhulu nguverse 9 laphana. Akhuluma khona ngokuthi amafutha okugcoba abantu laba ababegcotshwa abapriest babegcotshelwa lo msebenzi amafutha afananayo ayesetshenziswa ukuthi bagcobe ithabanikeli. So kusitsho ukuthi abapriest impilo zabo kwakungamelanga zibe divorced to ithabanikeli. Kwakumele ukuthi abakwenza phandle ngale kufanele ukuthi babe ngcwele njengoba beza kuya bangene phakathi ethabanikeleni elingcwele. So amafutha lana ayebahlanganisa. Nxa siphila lathi kade singaku-apply akumelanga ukuthi impilo zethu zehlukane lalokho esikwenza echechi. Nxa kukuthi echechi singcwele noma siphandle kumele sibe ngcwele. Sivuma ukuthi ipresence kamlimi yena leya esiyifilayo kumbe esiyibonayo echechi kayihambe lathi even singekho ethabanikeleni. Ohlenti mina khonapha kulamazwi kaKhumalo ayathinta kakhulu. Ngingathi mina thina njengabafundisi Khumalo, ama-elders bonke umuntu lengxenye ogcetshela umsebenzi lo, amazwi akhulumayo amqoka kakhulu ubana impilo yethu kumele ifuze lokho esikuchumayelayo. Right. Asibe izitsha eziphathwa kungcwele kumele lazo zifanane lalokho kungcwele phakathi. Icontainer
le content wonke kumele uhambelane. Singabi liyane imbiza liyane wathi ngichiye leyo njalo. Yes. Kakhulu. Sifuze uJesu. Kalokho vele lobupriest ngoba amalungu wonke amakholwa wonke ekukhangelelwe ukuthi bandla lensali sifuze uKristu. Singayenzi ukuthi abantu bathuke uKristu ngezimpilo zethu. Yikho ubona singaganga ugcina sokukhulunywa kubi ngomsindisi wethu. Kukhona yini esike sakubona sesike sabona ubukhona bukaNkulunkulu yini ezimpilweni zethu ikakhulu namhlanje kalokho kuthabanekeli kwakuvezwa ubukhona bukaNkulunkulu kwathinta lapha ukuthi le mithetho anti kumavesi esesiwabalele la umthetho kaNkulunkulu wawuphakathi ethabanekeli umthetho umele isimilo sika Jehova bese kusiba lalokho inkazimulo yayikhona esithi Shekinah glory eyayimele ubukhona bukaNkulunkulu siyake sibe labo yini ubukhona bukaNkulunkulu ukhona yini uNkulunkulu ezimpilweni zethu emabandleni lapha esikhona mandlo ukubaba lenkambo kumbe ngisho njalo ukuthi inkambo ukuthi lapha bengikhona ebukhoneni bakhe uNkulunkulu. Yes. So bengikhangele lapha ukuthi indaba yenkazimulo kaNkulunkulu le iyini sebesebili. Right. Number 1 kuye kungcwele bakhe. Ujesu uthana ngoba ningcwele siza kithi. Ngoba mina nginjani? Ngingcwele. Okwesibili usutshilo wathi isimilo sakhe icharacter yakhe. Nxa ngihamba kambe abantu bayabona ngesimilo sikaNkulunkulu kimi. Right. Kuyina bakufunda kimi uthando lwakhe. Kulokho kuveza uNkulunkulu. Ubukhona bakhe, ukulunga kwakhe. Kunento eziningi ezibaliswe kwaphana chapter 135. Right. Yeah, ubukhona bakhe presence yakhe lana ngokwayo. Yeah, kambe nxa ngihamba sesili ngisima abantu bayabona nobukhona bukaNkulunkulu na kimi. Kumbe babona into ehlukileyo kimi. So into zonke ezidingakalayo kithi bana inkazimulo kaNkulunkulu ayibonakale isimilo sakhe lakho konke. Yale Shekinah glory ikhona ethabeni kaNkulunkulu. Right. Yeah, imqoka khona sibona ubana uNkulunkulu nguyosithungamela kuzo zonke izinto. Kakhulu. uNkulunkulu ulathi akasichiye sisodwa. Ibala lelana esiqalise ngalokho malo ukuthi ithabanekeli. uJesu uyabuya ahlale lathi. Vele elinye lamabizo yakhe kwakuthiwa nguImmanuel. Okuthi ukuthi ulathi. Khangela lami lapha mandlo uJohane ngu1 ivesi ngu14 lo Sambulo ngu21 ivesi ngu1 siya kumbe bambu Sambulo ngu21 ivesi ngu1 siya ku3. uJohane ngu1 ivesi ngu14 uthi yena ulizwi wasesiba inyama wasehlala phakathi nakwethu. Angithi kunjani? Yes. So nxa sikhangelela usitholile u21 verse 1 to 3 ngasibalela lapha. Verse 1. Ngabuya ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wokuqala kwasekudlule. Njalo ulwandle lwalungasekho. Ngabona idolobho elingcwele iJerusalem elitsha lisehlela phansi liphuma ezulwini kuNkulunkulu lilungisiwe njengomlobokazi ececele umkakhe. Ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi, khathesi ikhaya likaNkulunkulu selisebantwini, uzahlala labo, bazakuba ngabantu bakhe, njalo uNkulunkulu yena uqobo uzakuba labo abe nguNkulunkulu wabo. Usehlala labo athabanekele la. Angithi be ikhaya la. Sike siqale ngiyakuqala le uJohane ngu1:14 lapha kuchiwoni lapha nxa kukhulunywa ngoKristu esiba ngumuntu ehlala ebantwini siqathanisa lethabanekeli. Indaba oyibuzayo indaba okuthiwa sizafunda ngayo ekhaya kaBaba iphakade lonke. Alright. Eyisimanga abathi imystery. Isimanga sokuthi uNkulunkulu enguNkulunkulu athatha umzimba womuntu esidalwa
abe ngumuntu aphile phakathi kwabantu khonokho lokho kumemezela indawo okhuluma ngayo okuhlala phakathi kwabantu bakhe abe yisibona abantu bambone enza ukuthi ngibalele kaThanje lesindebele bambone mathupha abe into ebambekayo sibili yes so indaba ka Exodus ukaJohn 1:14 ayinto vele isukela phana uthi eqana wayekhona obani olizwi lo olizwi uyaba inyama waphila phakathi ukuthi bambona abantu okuveza uNkulunkulu ebonakala mathupha ebuyisana lathi njalo isimanga leso akungezela khona lapho ukuthi njengoba nesitsho umfundisi lapha ukuthi uJesu waba inyama njalo akazange abe inyama temporary ukuthi hayi after senzile umsebenzi wabe etshintsha maybe kuyasivezela ukuthi uza kuba njalo iphakade lonke yes uzahlala enjani lokho ayikho khona enguNkulunkulu engumuntu njalo enjani enguNkulunkulu divine so nxa sesikhangela la ngale emuva ukuthabanikela uNkulunkulu njengoba sikhulume ngakho uqaliseni ukuthi vele injongo kaThixo ngiyokufuna ukuhlala labantu bakhe day and night ayingabachiyi so kwakunjalo la kuthabanikela ipresence kaNkulunkulu babeyibona emini kwakuyinsika yeyezi ebusuku kwakuyinsika yomlilo kwakungela sikhathi lapho uNkulunkulu angekho khona so ngapha uJesu ngendlela efana nayo akusoze kube lesikhathi lapha anjani abengekho khona yes kare sikhangile eku-21 le 1-3 kuthiwa ithabanekeli likaNkulunkulu lizakwehla lihlale ebantwini abe uNkulunkulu wabo labo babe ngabantu bakhe singafunda ngama-measurements izilinganiso zethabanekeli leli lakhiwa nguMose kuthiwa lalilingana angithi phela le Jerusalem elitsha siyatshelwa ubude balo ububanzi balo kuyalingana you know kungabe kulesifundo yini esisitholayo kuyini esikufundayo ngokuza kwalona leli thabanekeli yebo kususa umbuzo kwawubuzo wama-detail right kungenxa yani kwani ukuthi kakwenziwe kulingane kwenza ukuthi kufundise isifundo so salokho esikufunda kusambulo ukuthi la kuyalingana kuveza kuphela kwezinto zankhona zonke bebe ngifuna ukuthi ngiye lapha ekuthini ukuqedisa indaba akayithinta ekaJohn 1:14 nxa ususiya kuMateyu ngale ukuthiwa uEmmanuel ulathi lokho kuveza uNkulunkulu phakathi kanjani kwabantu bakhe ngiyakubona ukuthi kuloko kuhambelana noJohn 1:14 ngalesi sizathu esokuthi nxa sesifika kulesana isigaba sekuphelelisa kathesi ukuthi nxa kuthiwa uEmmanuel ulathi sokuphelisa ukuthi yena weza waba inyama waphila phakathi kwethu amagama la alokugamelana thize angikwazi bangawufanga iphi indlela right yes sinanzelela futhi ukuthi khathesi uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu ngesiqu sikamoya right yes ungafunda ku 1 Corinthians 3:16 uthi kalazini ukuthi imizimba le lithempeli likaNkulunkulu sibuyele emuva ekutheni indlela esiziphatha ngayo balaleli lababukeli kumele sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu uhlala phakathi kwethu ngesiqu sikamoya oyingcwele so kuyadingakala ukuthi umsebenzi omkhulu esiwuphiweyo njengabantu ukuthi sakhe izimilo sisakhela umbuso kaJesu ozayo sisebenzisa indlela kaNkulunkulu nxa singasebenzisa indlela kaNkulunkulu yikho maforo nxa sesifika kusigaba sokucina lapho esingcweliswa khona okungcweliswa ngokupheleleyo khathesi siphila phakathi kwesikhathi se-sanctification singcwelisa silungisa lapho esiphambanisa khona uNkulunkulu esisiza ukubana sibe njengaye babukeli labalaleli nansi indaba ukuthi khathesi sisesigabeni sokulungisiswa siyangcweliswa ukuze sifuze uJesu kulona leli lizwe mfundisi Ndilo ungathini empini osefuna ukukhalala othwele nzima nxa ngithabanekelileyo ukuthi kuzaphutha kuzaphela singamqinisa ngayiphi indlela okokuqala ngiyakhangelana le ndaba yethabanikele esiqale ngayo sathana uNkulunkulu onjani olathi
Right. Umuntu osethwale nzima into engasahambi kakuhle kakhumba ukuthi kayedwa empilweni le uNkulunkulu lokho ekhona elathi usetshilo uMandlo bese sempofu lapho ukuthi yena ukhona ngathi sesicabana sikamoya engcwele engakukhuthaza ngalesi sikhathi bathandekayo la ngithi balaleli kakhulu ukuthi uNkulunkulu owabuza uAdam athi Adam ongaphi lamhlanje kuSamlo 3 verse 20 uthi nabheka ngimi eminyango wenhliziyo yinye ngayinye ngiyanqonqotha ngifuna ukuthi ngihlale lawe ngithi chabanikeli lawe ngihlale lawe ngiphile lawe ngidle lawe ngenze konke ngilawe sengani singavula amasango enhliziyo zethu bathandekayo simvumele ahlale lathi uzasithungamela sisefike ekhaya ezolweni mina nginanzelela ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi ahlale lathi ukwenzile futhi konke khona lokho ukuthi kube possible ukuthi sihlale laye thina sidinga kuphela ukuthi sisebenzisane lezulu ukuze uNkulunkulu sibe lobudlelwano obusindisayo laye kukhethekile singabe silamaphutha konke khona lokho uNkulunkulu ulendlela yokuthi adile layo ngakho so kasingabalekini uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyafuna ukuhlala lathi. Amen. uNkulunkulu uyaloyisa ukubana ahlale lathi. Asibaleni ku Patriarchs and Prophets page 353 kusiya ku 358. Indaba le isikhomba uJesu. Amen. Ngizanikela umfundisi Khumalo asiconclude lasiphethele yona le ndaba asivalele ngomthandazo. Siyabonga maforo. Kubalaleli ababukeli engakutsho mina ukuthi indaba yethabanikele nje yonke ungayikhangela indlela eyayiyendlalwe ngayo isivezela ke i-character kaNkulunkulu towards abantu isimilo sikaThixo yesothando kafisi ukuthi kube khona lo yedwa ozabhubha ngoba nxa ukhangela ukuthi ahlale labo aqede futhi kukhomba uJesu abuye futhi azozalwa abe ngumuntu nxa sesiye kucineni uSamlo chapter 21 akhuluma ngokuthi bheka ikhaya likaNkulunkulu sebantwini uzahlala lapho so injongo yonke kaNkulunkulu ngiyokuthi ufisa ukuthi ungabi lo muntu ozakufa ukufa kwezimvu lezimbuzi konkana on our behalf kwakuveza ukuthi uNkulunkulu kafisi ukuthi kube lo muntu ozakufa kumele kube lo munye ozabafela and uJesu wasifela lakho siyabonga singaba lo mthandazo nxa sivala Baba osezulwini siyabonga umusa lothando lwakho osivezelele lona ngesifundo sethabanikele siyabonga ukubana usithande ngothando olujulileyo umpostoli Paul uvezile kumaHebrew 8 verse 1 uthi siqoqela salokho kukhulunywayo yilokho kubana silaye umpristi omkhulu onguye owahlala phansi ngasokunene sikaBaba ukubana sincengele siyabonga ngomsebenzi kaJesu asenzela wona sicela ukubana usiphathise ke nxa sikhangela uthando olukhulu kangaka usivezele lona ukubana ufisa ukubana uhlale lathi sinika amandla ukuvuma Nkosi ukuthi uphile phakathi kwethu singakubalekeli kepha sivume ukuhlala lawe khathesi sisaphila ukuze phela nxa umhlaba ugoqwa sithakazelele ukuyahlala lawe ekhaya usilungisele lona sibusise ubusisa abalaleli ababukeli ngalesi sifundo manje kuzobe naphakade ngoJesu umsindisi yakhuleka amen. Amen.